Sol. Opening. Ano kasi? Season 8? Season 8, Episode 10. Episode 10. Sa bawat bukasyon, may kwento ng pagtugon sa tawag ng Diyos, ng paglilingkod at pagmamahal ni Mama Mary. Halina't pakinggan ang kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at pananampalataya. At minsan may katatawanan na rin. Ako po si Mr. Romar Chuka mula sa 5 siglo, dito lang sa TV Maria, tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Abangan! Ang programang ito ay inihahandog sa inyo ng 5 siglo, your go-to space for faith, history at kwentong suwak sa buhay. Huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa aming official social media pages para lagi kang updated at inspired. Kilalanin sila hindi lang bilang Ito ang Sensei na kung saan ang kwento ng puso gabay ng pananampalataya. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ay sandaling puno ng inspirasyon, pagdinilay, and maybe some fun? Ako si Romar Chuka at inaanyayahan ko kayong manood ng Sensei sa TV Maria, isang programa ng 5 siglo. Mapapanood tuwing Biyernes alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Kita-kits! Magandang gabi po. Dahil Easter, nabuhay kaming muli. Kaming tatlo.
At nandito po kami sa Quarant Talks. Magandang edition po ito. Season 8, Episode 10. Live po kami dito sa Holy Rosary Parish, ang magiging minor basilica na isang malaking event dito sa ating Archdiocese sa San Fernando. Ako po si Among Sol, kasama nyo ngayong gabing ito, at ang aking dalawang katoto na nandito sa aking tabi, nagpapakilala po sila ulit sa inyo kahit kilala nyo na kami. Hello, good evening po kaya kayo nga, ako po balot mga managalugay ni nga bemi, nga pangana, matas yata sugar. Yung kepi po ngeni keng Holy Rosary, bang kanita pakit miya, ing maging minor basilica, first minor basilica keng kekatampong Archdiocese, na mitatag keng June 10, ngeni pong Banwang IT. Kaya kami pong Matuan Dili. Luwaya akong peka Matuan Dili, Apostol yung Matuan Dili. Matuway nga 2 bulan ka ako. May pabengi po, benging Diyos kay kayungan. At kalupan na po ng sinabi ng Apostol, sino blikeng mebye. Although yapong pog siya, lupang mete kay kami. Hoy, So, welcome po kening Season 8, Episode 10 ng kakatamong programang Quarant Talks. At special edition niya po ini uling pisabyan tayo. Keni kaya po may kwestong talaga, keni king Holy Rosary Parish. Uli pong maragulyang event para keng Holy Rosary at para keng Archdiocese ing pangatatag na bilang minor basilica. Dakal po ring mangutang ke kami at dakal mo naman ding mag-Google at pumyaliwang dugo. Nanong burin ang sabyan ng basilica? Among Jim, ikaw mag-research ka, nuling absent kami yun, turude yan eh. Wala eh. Actually po, nakalupan ng sasabihan na po nga po sola niya, muna man dagdag mo ketang sinabi no. Mayapan min keni, may bagawan uling dakal pingkutang ampong dakal buring makabalo. Uling, this is the first honor king katamong archdiocese no. Ing medinan tamong metong minor basilica. At yapin pining keniking Holy Rosary. Minor basilica po, buriyan mo sabihan, this is a special privilege being accorded to our church, na, especially to our archdiocese. At dakala pong criteria, tutok yan, pero metong karetang, malyari tamo nga sabi, it is a privilege, a papal or a pontifical privilege, para mayawos kang metong basilica. Buri nang sabihan natin kang connection ketang office na ning Papa. Suppose ang magyatang major basilica, although 4 lamo po ring major basilicas. Then naman, Nanularetang 4 na major. The 4 major basilicas sa Chulangan Puking Roma, ilapin ng Basilica of St. John Lateran, yung St. Peter's Basilica, yung famous sa baluta mo, St. Mary Major, ampoing St. Paul Outside the walls. Ne? Deni po, nyawsan dalang major basilicas kasi they have a direct, they have a direct association with the office of the Supreme Pontiff. Anya, kailangan na tsula ketang lugar, accessible yang immediately kayo. Minor basilicas, atin tamong privilege pero ela directly involved kayang office na ning Pontiff. Uli nga nakatamo pag misan po itong Bisaya na man makapunta. So, we only share in the dignity, perhaps even in the honor of the pontifical office. Anya ating simbolo kareta, mayaws tang minor, in participation tamo ketang opisyo na ning Santo Papa. At nanulareta, well, daralan tayong seal na ning Papa. At yung tamong umbraculum, at umbraculum po, bro, sa bentang Bakit siya mo rin po? Isang kopya. Itang makasarang Payong. Payong. Half open. opened payong. Bakit tala po tareng umbraculum? And then itang tintinabulum, itang malating kampanilya, to symbolize the presence of the Pope po tang atsuya. Takalamang utang nga rin, among ote po kukulembang nga kampana nung impapa. At iya pong meaning ito, ba't malatiya mo itang kampanilya. Potang bagya,
i-discuss mo kayo. So, minor basilicas, makascatter la po all throughout the outside of Rome. There are, I think, 1,944 All over the Basilica. world. all over the world. A minor basilicas, but only 4 Are major major. basilicas. And in the Philippines, we have 30 minor basilicas. And the latest of which will be the Holy Holy Rosary Parish Church as a minor basilica. So, isong mayaos ng minor basilica ini, Milacoitan Parish. 8 po. Holy Rosary Parish Minor Basilica o Holy Rosary Minor Basilica? No, it is never attached kay ang parish yung pang basilica. It Oh, is baka attached naniya- to the church. So, makanano yung mayaos? It is the minor basilica of the Holy Rosary. Rosary. of Parish. Angeles City. Alanitang Parish na eh. You may put it, pero aintindihan na Wala rin mo, tao ito. redundant dito. niya kanito eh. Oh, redundant niya. Kasi mo ating aliwang basilica that are cathedrals. kanito. Oh. There are minor basilicas that are shrines and sanctuaries. Pero most of the minor basilicas are parishes by nature. Ro, o ini po, Manuel Baying Kai. Yung parish priest na ng Holy Rosary, po bisang makiabe kaya kami. Nagyang i-welcome na kami mo po, bisa. Pepakanana Kristo, nga tao. Pepakanana kami mo po. Pepakanana ka. Ngayon, isto ka nung pepagsalitan miya, pamatdano resulu kayo ng pisamban, yan mine po pemilit. Perhaps po, ano ating questions. Hapong mani. Ay, hapong mani. Address to him, malyari lang, idalan nyo kay kami. Malyari mila pong pakibatan dit. Ang questions yung regarding the minor basilica of the Holy Rosary Parish Church. At inyang history ng gewari niya. Around August 2025, may ka parish consultation keng parokya. At kay bat itapin, nung pwede yung i-elevate as minor basilica ini, kay bat inyang September 2025, in CBCP, pedala yung questionnaire through your classmate, Monsignor Bernard. Bernard. Okay, but documentations, nakalagewang documentations ni Father Manny, ang poreng kayabe ng pari. October 2025, may produce na rin documentations, may biyela kayong obispo, at kay bat nanita niyang may check la kayong obispo, yung obispo may sign niyang petition letter, at may padala kayong CBCP, Episcopal Commission. Kay bat miri na niyang nihil obstat, na burin sabihan, itang, actually, bala mo bukit ang Nothing to the gewara. contrary. Well, nothing on the contrary. Yung CBCP President in-endorse na yung petition. Kaya ba't anyang December 2025, Father Manny, yung parish priest, pinorward niya yung necessary documents, kimintala king nunsyo. Ba, may kaya kanta, Bogs? Mga clerical niya Oo, ano yung makasandals siya. Kaya ba't ito, yung December 18, yung nunsyo, pepadala niya king Vatican. Vatican. By January 21, 2026, may issue na ing decree. Decree. So basically, among Jin, ing celebration da kanyan is every January 21. Malyari to itang karelang Itang celebration. decree kanita may issue ing Pero decree. atin lang duties deng minor basilicas. They have to feast. They have to make it gawan deng maragula fiesta within the basilica, ding fiesta na ng Santo Papa particularly. So, February. February 22, June 29. Ang popay Of kay. course, agyan kaya ng mga alawang parokya tamo, pipiestan tala. Pero in particular, dapat mag-misa pontificalia lang parati kayo. Aro? Oh, naisusunod na Nasunod ng na parish kanita. priest Parish kanta. priest kanita. Naisusunod na. Maka-rectoral yan, Ayan dapat din na matuling kasi- maka-choir robe yan. Kaya mo pa, Manal Bea. Manal Bea. Kasi Manal Bea yung parish priest. Pabalo mo na mo kaya nanin dapat na sulod. Tatakot siya, naburi sulod eh. Wow, magsutana kang matuling amang, tsaka ka makamotseta, ampong maka-surplice, tsaka ka makabireta. Hali. Ampong magsapatos ka Patos po, siya. medyas. Eh, pwedeng mag-sandals ka niyan, hali. Nandin ko kwento na ka na ako.
Alben na pala yung live ni Manawag, kay manawag. Manawag na po. Ikit na itang rector Rector ka na rin. yung shrine. Nung nano susunod na. Ay, sulod ko talaga. Sabi na, aro nga na, yan pala yung sulod ko nga na. Oo. Pepa, salide pa Roma itang kaya na. Wow. Itang suketo yapin ta. O, Suketo. suketo. Yan, Bireta. Bireta, o. May kasalina kaya sapatos? Pero, metong pa muna mang kareng, well, sabihan niya mo yun, connected to the person na whoever will. Oh, leme, why dili susulod, leme. Mukha sapatos. Ay, in pong makamaputi, pining Paris Priest. Ayan po, ay nabuntala king doon sa church ko Doon sa ng decree. Ay makamaputi po, wapin po yung Paris Priest, si Father Manny Santa Maria. One very good move also, although not necessarily, pero masanting yung gawan, dapat yung rector will be elevated to the rank of a monsignor. Monsignor, Oh, yeah. dapat. Baka Wow, dapat wow. ang magmotset tayo, makamaluto itang kayang. Tsaka yung makasas na eh. At saka yung makamakasas. Nanay tayo itang pom-pom na na. Pom-pom. Eh, makasas ka nita. Oo, tsaka yung makasas. Kasas yan eh. Popo rin butonis na. Butonis na maluto lang eh. Ah, Ilami kabagay. po rin butonis mi. O, hindi dapat maluto yung butonis eh. Kabagay na ata pa director kantan eh. Kasi po yung basilica actually is connected to main and purpose is ceremonial yan. So all the seremonya na ning Papa on the major feast of connected to the person the office of the Pope, kailangan bala mo fiesta la ken basilica. So June 29, February 22, perhaps even the election of the Pope, the current Pope. Point kayo siguro, yung piyesta na ni John Lateran eh. Aliyah. Wapining Pero Mother Church, deta mong feast da ring the pontifical or papal feast. Papal Feast. Basilica. No? Nano yung basilica? The word itself. At tatandaan niya pa itang may pegaralan niya pa po yung Our Father King Greek. Our Father King Greek Pater Hemon nga na Oh, and Puentois Uranois Hagias Teto to so Onomasu, you may that should be the name, your name. El Kay El Teto. Teto he Basileia su. Basileia, thy kingdom come. Because the word Basileus, king Greek, means a king King. or a kingdom. Anya po, anya yan, nakakiiyak. Konektado yan kayang office na ni Supreme Pontiff, huling like the Pontiff also is a monarch, na Yes. consider the king. He's a basileo. So, i-extend, no, retabla mo, extended yung power na, in reign na, his presence in those countries where there are minor basilicas. Minor Basilicas na. Kadwa ka nito, by law, by canonical norm, uling connected ya king office na ning, liturgical office na ning Pope. Kaalo, metong ka rin qualifications na ning basilica, it should, nga ning house kanina, kailangan it exhumes splendor, majesty, and beauty Beauty. Oh. of the structure. But that goes Holy back. Rosary, kasantig na kalaguna na eh. Wala makapanahon yan kaya pang-restore Kaya pang-restore na. pang-restore na. Itang grandeur. Yes, yes. Kanitang minunang panahon, after na maging official na yung Catholic Church sa niyang panahon ng Constantine, kanita yung minunang diling basilica, di ba? Lateran. Lateran. St. John, uling ding pamilyang Laterani, pigkalubde kay Papa, in Lateran. And it became, actually, it is the Cathedral of the Pope. Cathedral as of the Bishop Pope. of Rome. Wow. Aliwa po yung isipan St. Peter's. namin, St. Peter's Basilica, yung Cathedral na ng Papali. In Rome, as a Bishop of Rome, yung kayang Cathedral is St. John Lateran. Niya po pupuntahin Papa ka rin po Buatang official kayo, wala ko, yung Christian Mass ka rin tagagawan. Ulila ka rin. Kaya po talaga yung Cathedral na. Wow. It is the... So, ano pong mumunta kayo king Vatican, opo itang grandeur ang pong splendor na ning St. Peter's Basilica, maragulyan pong masanting. Pero you have to go also to the first The Mother Church. Mother Church happening St. John Lateran. Yan po yung pinakamaulagang pong importanteng church
Uling yung metong kareng minunang diling simbahan kanita. At iya po ing meging minunang diling basilica. That is around 400 AD, Wow. something like that. Pero St. John Lateran mayawos siyang as far as it is the Cathedral of the Pope, it is the primordial church. Pero the mother of all churches in talaga is another basilica, St. Mary Major. Mary Major. Okay. Uling St. Mary Major was, I think, is even older than the structure of the Lateran. It came in honor of the Council of Ephesus. Remember, classmate? Anyang i-declare na yung Council of Ephesus in Theotokos. Theotokos. Mary is the mother of God. That basilica was built in honor, in memory of that doctrine that was Theotokos. may pabalo kay kabilugan na Santa Iglesia. Niya yung hausan damo ng mother of all churches yan. Uli yung minunayang. Yung actually minunang pisamba na maragul. So, ito po yung pamagumpisa na ng basilica. Yung, ito pong dignidad milalako. Mura taring major basilica sa may banggit nandin. At kaya beya po keni ing may banggit ing St. Paul outside the walls. St. Paul outside the walls. May ito nga pong major karetang apat ita. Kaya but ala na po kanita around the world, uling alalang linkage o malapit kay Pope. Eno agad apuntalan. Napuntalan. So rin nga napuntalan, pero extend din pa nga basilica, ilareng minor basilica. Minor Basilica. Minor Basilica. Which brings us keta pong adwang simbolo daran Libye. Keng Minor Basilica. Umbraculum, magdala ketang seal na ning the two cross. No? Yapin po yung pontifical, what we call the papal seal or the apostolic see emblem. The two keys with the tiara. Na po niya ingang umbraculum milalakad niya. Aliyah. Timo, Pero nung datang yung Pope, Keti, Buklat din. nung halimbawa, magbisita yung Pope Francis Ken, kay Pope Leo. Montaya, Pope Leo. Kay ba't decide yung mag-visit Keti pa San Fernando. Sample muna. Magmisa Ken, iyang gamitan ng pamayong kayo ita. Buklat din Buklat din. kanita. Todo din buklat. Kailangan mo bukla yan. Wata pong ngakit siya kanyan keng June 10, itang umbraculum mo, itang bala mo payong, half open niya mo. Uling alayo ing Alayong papa. Ukay niya kabit mo, Kenny. King one side. Usually somewhere Ken. prominent Visible Ken. ay kakit na rin. Wow, left or right? Better? Pating left, pating right. Then nga kabit din king one of the side altars. Kasi Not prominent necessarily yung the Santo lulto. Pasakit din. Kaya benen parati itang pepakit na nandun. Yan. Tinabulong. Tinabulum. Itang Which is umbraculum the pa mo. Tinabulum yan Umbraculum. Itang umbraculum. Umbraculum. May lilia tayong payong. May wala Yung yun. Wala yung payong. Nandin at chuya. Mumura. Yan, umbraculum. Braculum, umbrellino. Yan naman po yung gagamitan yan, potang similar yan, the same word, umbraculum o kaya umbrellino. Kaya po yung substitute keng pallium. Ako, yung uling malati Kemblet yung sako. pisambang ko kanit, kay yung Chukwelenes, umbrellino yung gagamitan ko. Tatal na nening nights ka bang lalakad ko. Usually kasi classmate, yung umbrellino, nung ilakad mo yung Santissimo within a close structure, Bisamban. Pero yung liwal me, Palyo. pallium mas masama. Yeah. So, como yung papa, payungan niya mo po talungog na keng minor Minor basilica, keng basilica. basilica. Nya itang umbrellino yung gamit. So, ita po, istong, again, ulitan mi po, istong half open niya, Alayo. alayom Santo Papa. Istong maka-full, bukla yang maka-open yan talaga, buri ng sabyan, datang niya o gamitan niya ng Santo Papa, which etang pubalo nung balyari man ita king lifetime tamo nen. Eta bali. Yung mamasyalya Kenny. Nung mamasyalya. Pero oning at least po, pamintaya keti, balo na basilikaya ini, metong yakareng puntalan. Just in case mo po. Burin yung puntalan. Nung burin na yung puntalan. Nung ating special reason. And that is also the reason bakit kareng four major basilicas in Rome, ating added abarte ketang umbraculum ang pontintinabulum. Ating yang added yung major basilicas. The papal throne.
Kailangan na yung trono na ng Papa ka rin. I repeat po, aliwa po yung katedra yun. Yung katedra, kanyang obispo. Kanyang Yung katedral diocese, ito. kanyang katedral. Pero karening 4 major basilicas, tsula naman yung diocese of Rome. Oo. Ang po ipapaya mo naman yung gumamit. At yung papal throne. Uling, siguradong maralas ng puntalan din. At maralas na naman pupuntalan, gagamitan na lang. So, Kenny, pwede may papal throne na. Mga lawang yan. Magamit na. Magamit. Magamit. O taluklukan na yapong mani. Yala required ka rin minor. Wait, ang basilica. papal seal. Iyabe makakayabe kitang umbraculum nung Pero, lawen. can you make another separate seal? Usually they will put it kita ng umbraculum. Umbraculum. It's even better. Although some minor basilicas at yung makakawani ya pati kay chuke lalaming umbraculum. Umbraculum. Oo. Piyabe mo na lamang mas masanti lang akakit. Bangat tapupot ang manaki kong payong, buri ng sabyan, basilika ita minor Sumerak kong basilika. payong kanyan. Yan reta pumunta king alimbawa king Manawag. sikat ken manawag. Manawag. Akit siya po ka rin kita yung Basilika yung magkamali on the Manawag? left side Wow. para Minor makairap ka. Basilica of the Akit me. Most Holy Oh, Rosary. minor basilika ya. Chuko kanta niyang gawin ding minor basilika. Nagaten kami. Wow. Ngunit So- turut, bayo pa, mga 3 years siya pa po. No, Bayo COVID. Bayo COVID. Bayo COVID. May akit ka rin classmates eh. Oh. Di nananalagyo, nagkaklase ko. So ito po, niya maging minor. Kay ba't kadwa po 2014. kanita, tintinabulum. Nano yung tintinabulum among gin? Ating kong familiar ko po keng word tinnitus, ne? Aro? Tinnitus, Itang, netang malating tililing. Keng balugbog. Tinnitus itang malating sound na kayo sakit sita. Ringing sound. Mag-ringing. Kari niya po iba titaburin ang sabihan, ing malating bell, ing malating Kampana. kililing. Why? Amo nga raw, te po maragula bell. Wapi, no? O te baka to kaya kaya Makalunos siya papa. magdala niya. Muna hindi pa kami dalan ta kabaya na ako. Nung maragula yung bell. Kadwa po, I think the more symbolic meaning na nin is, ing tintinabulum is a silent presence. The humility of the office of the Pope. Magmasigla, pabalo niya mong ditak mo at suke. That little tiny voice. Titigtigan de yan. Actually, Aliden, titig yan. Manatig. Agyang Pero kay- napon, Isang piyesta na, timo, ito piyesta ni Santo Papa. I-prosesyon dala mo. ang tinapon na niyang lumubla keng manawag, dadalan din ang Dadalan din. tintinabulum. Pero So, yung magkonte. titigtig. Well, Ali, potang gagaloy. Gagaloy siguro, baka Pero, tintinabulos. Tintinabulos, malating kuliling. so kasi po, significant la rin, ibang kata, akit siya yung distinction. Nita, niya po. Now, among G natin kung kutang, nano yung, halimbawa, keti San Fernando, Archdiocese, Cathedral lang pong Basilica, nano yung status da kanita? Ninong matas o kaya o nano? It's hard. Naman na kasi Ela pareho function eh. Wapi, nali, o nang tapin ni kahit akarenta Well, in cathedral, that is The the seat. seat of the Wow. Of the seat of the local ordinary. Wata sabihin na rin tao, oy, matos yung kayo uling Basilica, yung itang function na yung importante. Function niya mo kasi. At saka yung basilica, it's a special privilege given by the Pope. it's an honor. And it's an honor. Yeah. Honorific yan eh. Honorific and title. ceremonial. Whereas the cathedral Is the seat. is the seat. It is Na sandeng cathedra. jurisdiction, territorial. Territorial. Yeah. At saka po, Nyapin ken diocese, there can be 1 or 2 basilicas, Even more. even more, but pero not one cathedral. only one cathedral. So basically, Holy Rosary cannot be a cathedral. Cathedral. Oh. O, bakit klaro Pero po. na mo nung maging Pero nung lipat Separate na. diocese. separate Ali, diocese. pwede na ilipat. Antimo, may ka, na ito, assistant, mega dwalang obispo. Ali. Yung local ordinary talaga yung ating seat na eh. Wow. Ito ang assistant talaya. Yung auxiliary alaya. Alaya Jampang. na, So alimbawa mo, alaya. Pero sa maging obispo ko, pagawa ko sarili kong Nung ating cathedral. kan diocese. Oh, Yung nunsyo, arsobispo la rin, lalang diocese. Lalang diocese. Anya lalang cathedral din. lalang cathedral. pwede maging obispo king kain eh.
West Philippines eh. Wa, Ewan Spratly. gagawa nung gagawa ng chapel ka rin. Oh, Santing na nin diocese na. Wow. Diocese Spratly Tananan. Pwede ka rin. so makanitaya po. Yung Only distinction. one cathedral in one diocese, but Giyang pila ating possibility na Atin pang basilika. Team Basilica. Timon nga palit nung kinayan dem Basilica, ne? Agyang Muna, design. atin yung historic ka, atin yung age, Devotion, historical, oo. devotion, And kang San architectural. Pedro, architectural, Betis, ne? tsaka in grandeur na, ni nga palit. Pero yung Betis kasi malatiya mo, ne? Yo, Malatiya, kilob, malatiya. The smallest basilica, minor basilica, is in Rome also. Ngayon magkamali, Basilica ng Santa Maria Magdalena ng Kalati. Pero structurally, Masunting nga. masanting yun, kilom. Something yan. Beautiful. Ay nga palit, pwede yun, eh. Palyan. Kaya So, yan, eh. Betis na. Then lumang, itapin yung importante kan is not about the lumaya, but the devotion. Yeah. Devotion. The devotion of the people keng Pisambanayta. Yung luba, wala Ati yung mo kahit ken ang inyang San biere Agustin. anyang kitang istorya na ning devotion na ning Holy Rosary, adway devotion ning Holy Rosary. Ing Santo Rosario, ang poing apo mamakalulu. Yan ning devotion na prevalent kene. Nya potang lanabal keti king Angeles talagang maragulo naman, madakal na naman din taong mumunta kene kanta. Binggit may classmate thing nila Nabal. This is quite a touchy element. Tandaan tamo po, it is the minor basilica of the Holy Rosary. Rosary. Santissimo Rosario. Kasi po, yung official name na ng parokya is Parish of the Holy Rosary or La Parroquia del Santissimo Rosario. So, ita pong Lanabal, with all due respect, eya po pwedeng ausan minor basilica of Lanabal. Uling alwayin title na ng Pisambanita. Holy Rosary. Ing kay Santo Domingo. in Santo Domingo, yan may aus yung Uling yang minor basilica of the Lanabal. Uling Nuestra talagang Señora de kaya na. Itang event na talaga. Uling yan It talagang happened there. title na ng Yes. Pisambanita. Mili pa yamu. Wow. Ne, from Intramuros to Santo Domingo. Like, anti mo yung agyapang famous yung Manawag, may ayawos minor basilica of Manawag. Wow, because Minor basilica of the Santo Santissimo Rosario. Rosario de Manawag. de Manawag. So very important De- na rin, ne. Santo Rosario de Angeles sa kanya ni Kenny, eh. Wow. Kaya Santo Rosario parokya, Parokya de Santissimo. So ita po, kakit yung siguro ngayon bakit na ita po maging malino mo dahil hanggang distinction. Kasi po, sabihin nyo, ay, mas matas kay San Fernando o Nano, ali po, aluwaya po itang function gagampanan Oy, neting mangutang. Di na? Yung nga po, pwede yung maging basilika. Depende. Basta, Depende, itanggewarang proseso will come from the bishop. Nung convince siya, halimbawa, yung arsobispo, ang po yung presbyteral council, ang po yung mismong rector, that it qualifies for a minor basilica, mukeng ceremonial, no, keng grandeur. Devotion. and Devotion. the nanong house kanina, the architectural design. Ay, alias siguro. Kaya rin, Bayo i-apply. ya Nga po, bayo pa yung nga po, alay. Kasi Uy, mag-decide naman ng Roma eh. sa bagay. Kibalwano ng deta. At Uy, mo kanong- itang gewara ri Ano ito? Akalimu mo na What ali, puwata magpasobra ako sa biyan. O, ewan sinabi de kay nunsyo. Ing nunsyo na naman kabud na padala ita. Gawa niya kayang sariling Investigasyon. investigasyon na pangutang na niya. Mm. Kasi kung naniya ni Rome, what do you think? O, di gawa na niya, no? I-accompany na niya ito. So, kempa mong nunsyo, may papasar na ka o may babagsak na ka. Okay. Yung kanong kay Ay, Bogs, Santa Rita. Santa Rita ka no? Ba, may malaut. Nung May malaut, Kaya me. Tinyang grandeur. Pero yung kaya ka, Ako yung suggest- Santa Rita, shrine me Shrine pa mo. niya, Shrine me shrine. pa mo, bayo me. Suggestion Santa Rita ko. Shrine. Gahon din Monsignor Bogs. Ay, ali, shrine niya mo. Shrine. Kabagay mo ata mo, senyor. Ali, shrine niya mo. Shrine. Baka pa na nakamakasapatos mo naman kanta.
Hoy, sumabisa kung Domingo, mga sapatos ko. Oo, ah. may puti Aro, yata. may kinishet, may puti Sino na naman ini? Karen. Hoy, Karen. Ito po yung sasabihan tamo ngayon eh. Then pong basilica, they can be approved as long as tukken daratang documentations. Yes. Requirements. Requirements. That's a requirement. So, tanda na niya po Ante, ito. kay Rector, nung Manuel Beca, pila la requirements ding inyawad do ni CBCP? Alitin niyang form. Wala, padala. submit do reta, pila la reta. Kay batat niyang approval kay Archbishop, Oh. itang form ito. Itang data sinadbit ng requirements or documentations. Pila la mo reta. Actually, nung sabihin niya yung legal aspect, legal in terms na ng ecclesiastical legal, canonical. Ah. Yung basilica, agyang even in the civic term, lalo na King Rome, yung basilica has a certain format eh. Okay. Deng minunang halls of justice, deng minunang lugar da king court kanita, You're are in the considered. form of the basilica. Basileus lang. Deng Atin kings lang, na. atin lang columns, pillars. Anya kanita for a time may restricting meaning na ning basilica itang structural aspect na ning basilica should follow these elements. Elements. Kumubalo ngayon nung keng modern nung keng karetang mag-approve nung to-consider do pareta. Mhm. Well, daka lang mangutang ini. What about Santa Rita? What about Apalit? What about then questions you? Kailangan po documentations. Naman porque dakala debusyon no nano Lumala niya pa dakala sa Ali, ita sinabi ko pinandin, megong pisala po keng ausan tamong parish consultations. Okay? Break Okay. para. Mag-break kaya pa mo po kano, mababa niya po sugar rin ng ABM. Wala ko break dance nga. No? Oh, break kaya pa 5. Sa bawat bukasyon, may kwento ng pagtugon sa tawag ng Diyos, ng paglilingkod at pagmamahal ni Mama Mary. Halina't pakinggan ang kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at pananampalataya. At minsan may katatawanan na rin. Ako po si Mr. Romar Chuka mula sa 5 siglo, dito lang sa TV Maria, tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Abangan! Ang programang ito ay inihahandog sa inyo ng 5 siglo, your go-to space for faith, history at kwentong suwak sa buhay. Huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa aming official social media pages para lagi kang updated at inspired. Kilalanin sila hindi lang bilang alagad ng simbahan, kundi mga tao na rin na may sariling kwento, pangarap at misyon sa buhay. Tara, damhin natin ang mga kwento nila dito sa Mama's Voice or Mama Mary's Voice. Para sa mga kwentong tulad nito, catch us on these schedules and be part of our growing faith community. At ngayon, dumako naman tayo sa Sensei, isang paglalakbay sa mga tradisyon, gawain at kasaysayang nagbibigay lalim sa ating pananampalatayang Kristiyano. Halina't samahan kami sa mga kwentong may saysay at puno ng pananampalataya. I-like, i-follow at mag-subscribe sa aming page at abangan kami sa mga sumusunod na schedule. At kung gusto mo ng mga content na makabuluhan pero hindi boring, follow us now, 5 siglo, where faith meets kwento and kwento becomes buhay. At syempre, hindi mawawala ang Quarantox. Every Thursday, 7 p.m. kasama sina Among Bogs, Among Sol at Among Jean. Hello, Father Bogs po ini.
Katanda ko po sanang panay, Manuel Becquaran Talks, ng Webis, ng Bengi, alas 7. At sana po, Bangkanita, lalo lata mong darakal, please like, follow, and subscribe our Facebook and YouTube channel. Thank you po. Hello! Maya pa Aldo po, ako po'y Among Sol. Agkatanda kayong palaging manalbe keng Quaran Talks balang Webis ning Bengi alas 7, panayanda kayo. At sana po balang metong kaya kayo palagi ang mag-like, subscribe, ampong follow Bangkanita at tukyan nyo keng palagi. Salamat po! Monsignor Jean Reyes po at kukumbiranda kayong parating manalbe kay kaming programang Quaran Talks balang Huwebes alas 7 ng Bengi. At agkatanda kayo naman po, kalupan na ning kamuting manyaman, subscribe, like, and follow. Ito ang Sensei na kung saan ang kwento ng puso gabay ng pananampalataya. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ay sandaling puno ng inspirasyon, pagdinilay, and maybe some fun? Ako si Romar Chuka at inaanyayahan ko kayong manood ng Sensei sa TV Maria, isang programa ng 5 siglo. Mapapanood tuwing Biyernes alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Kita-kits! Hi, this is Jing Garcia of TechSabado.com and of course, The Manila Times. Like, share, and subscribe our social media assets on Facebook and YouTube. Raymond Tribdina of The Manila Times and CleanTechnica.com. Like, follow, subscribe Tech Sabado on YouTube and Facebook. Hello, I'm Melvin Kalimag of newsbites.ph. Please like, subscribe, and share Tech Sabado on Facebook and YouTube. Hello, welcome back po kay Quaran Talks. At na kay pasibay po kay bandang migkape rening diabetic ko nga be. Kain na pong kape. At ini po, dito pumangot ang kakapal na po ni Sinadbitda. Ini po yung Sinadbitda, oh. Then Holy Rosary, King Karin King Rome. May pong karakal. Inyang history, architecture, gana-gana. At supukin, Diyos mio, giano-mano kaya kugawan ni. Kasi kailangan ni justify dereng mag-apply. O bakit kailangan ding title at buriren tanggapan ng honor. Ayun yun na At bisalang maging minor basilica. Aliwan naman ni kang gawa eh. Pa- Mabilog a parokyo. Kaya yan. Siyempre, consultation niya. Ano yung halos pala kaya mo eh. Siyempre, the Picture. pictures kaya, Belo. Picture lang, oh. Siyempre, Picture la po, picture. bala mo. May impress siya kanina eh. Nabalo, balak ng gawang kisantaritang CMP. Siyam lang makanya na volumes. Hindi na kami. Nakigawa. Nung yung baccalaureate, pagawa. O yan po, rendeng. O yan po yung libro nga manuan mi padala king Roma. Paralado nga po din eh. Pepadala niya po ning Papal Nuncio. So, Ay. dinaway niya naman ng pakit ng masales eh. Kung karakal, oh. Yan. Kompleto yan po. History, architecture, ano pa, liturgy, liturgical Devotion. celebrations, devotions, ay, giano-mano ka. O ini po.
Marakal pa hindi alanandang proseso. May gumpisala pinan din August 2025. Oh. Kay ba't mayari yung book mga bandang November yata. Oh, mabilis lang. O kasi itapin desire. Desire. At yung kitang desire talaga eh. Kapag Ya, karetang mangutang nandin at yung po kitang desire nun talagang karapat dapat agyang nanoya pong parokya nung atsula po retang requirements. Laguna po ng Birhenda, oh. Oh, yan. Yung Kaya Birhenda, advice ko po kay bayo ko mabisang o mangarap maging minor basilica, linisan nyo para yung pisamban nyo. Sabasan nyo po. Lako na yung agi na. Lakoy ngagi, lakoy oretang sirasirang ka. Samasan nyo lang rin clutter, Diyos ko po yung nabal na ano. At saka de gagawan bala mo basuran daretang nanta flower base. Wow. Kabit dala kay lele ning kaya. Akakit mo. Ning kaya kasi matamad na nung ilwal o na ano. Kasi Let pura- us maintain sense of dignity nga na. Kasi din kasing basilica, another aspect are the exemplary care by the faithful. Yeah. Yeah. Well, King HRP, ala ko nga sabi, kalinisan, kaayusan, kasalanan. Oh. Masela ni Siyempre, Rector masela ni das. Rector, wa. Uli nga beya po ito na eh. Eh, kayo gusto naman itang akakit din mga kaya. Kasi bakit itang discipline. May pabengi po Sister Jenny Gomez. Ano naman? So, ito po yung metong tamong concerns ka rin basilica. Dakalya pong aspect kailangan tamong pag-aralan at lawen. Yeah. Emo ketang matuwaya. Hindi ko ngikit Kenny, oh. Ano ito? Kenny sulat na ng Archbishop. Oh. Kaya Nuncio. Oh. Oh, de, basang ke. Mm. In light of this proposed elevation, I also wish to propose that the Reverend Father Manuel C. Santa Maria, current parish priest of the Holy Rosary Parish, be granted the honorary title of chaplain personal of chaplain. His Holiness. PC. PC yan eh. Bo, Oh. o kapilan niya kaya ini? Watang kay ba ng memaya May $200? Magkano? Ay, yan na, 200, 500 na. 500 na. 500 niya? Oh, 500 Euro, na. euro. Wala Hindi ka nung mamayad, Bogs. $500. Ngaw sa kanita, chancery tax nga ra. I believe his outstanding service, long-standing pastoral seal. Ngayon, Manalbeya. Mane yung may ngalkal kanina, Oh, na luwayi kami. Talagyan ko yun naman binasa niya. Sabi ko niya, nung if he becomes a Monsignor, that's Be even granted. Honorary. Wow. Amaya pa oras sa mga... Malapit Ining na taga-apalit, nano po nga sabi yung tradisyon ng piyesta kay apalit po ka nga pong iro. Well, ita pong tradisyon nyo, it's particular in your area. Nyapin po nung sabi ko pin, every parish has its own sense of tradition, agagawan. Depende po nung makatudngan, ng pong makamasalese, nung maayos o ali, bang kanita po nung buring document, yung pong importante kan is what we call documentations. Ne? Porque magawa yung buriyang magawang makanyan, letang sabihan nyo la rin. Dakal po kasi kailangan na po ng Roma, i-prove you that these are being done. Not only ngeni, but kanita pa. Actually, it is the same questionnaire, very similar in line of thinking ka rin, ning application for a shrine. Yes. Wow. Diocesan shrine, you have to justify to the bishop. The devotion. Devotion, makapal. Archdiocesan shrine or national, ako rin. Keng CBCP naman. Kari may dala na. Then international shrine, it's another. Hindi, at ilang utang. Spiritual advantages. Sabi mo nandun, natin lang indulgences, then minor basilica. Actually, detang 4 major basilicas sa lang permanent holy doors. Itong karakter na rin major basilicas. Oo, major na rin to. Wow. Pero kaya mo naman, pwede nang i-extend. It can be extended with special privileges nung yung Santo Papa, ibiyadoretang special grants of plenary or partial indulgences. Aparte, especially po tangkareng pontifical celebrations na ng Basilica. Halimbawa, June 29,
Simbako po kaya king HRP, uling ating siguradong pontifical mass in honor, and in that mass, I think the indulgences can be granted. So, depende Next step. nung makabanggit sa kitang kain eh. May ato na Nung rin. makabanggit sa kitang biyerang sulat kiti. Yes. Wow. Now, can church be a basilica and a shrine at the same time? Wah. Dakal Waring Manawag. Binuna is a shrine niya. Ing Santo Niño de Tondo. Tondo. Shrine niya Shrine naman, niya yan. Balok. Bayan Meging Basilica. Anyapin din, basilica can be cathedrals, they can also be shrines, Shrines. and they can be parishes. So basically, nung halimbawa mo yung San Fernando, pwede yan naman kanitang Oh, yes. Basilica. Actually, in San Fernando, nganing basilica na ing HRP, malyari dyan namang i-apply. Yung I-apply. basilica na ning Lalo na mas matuwayang, nganong devotion kang kaya lang masyado. Oh, depende talaga itang devotion. yan. Alayang masyado Kasi, kaya. Assumption. Ita kasing oneng mas kilala de San Fernando. San Fernando. Itang Pero Assumption. hindi tala na yung masyado. Pwede masyado. Input talagang lagyo na talaga si Assumption. Assumption. Mas ganyan pa yung piyesta ng December 30 kaysa aking August 15. December. Ay, di, May 30 May ako rin. 30. Yes, sa aking August 15 na. Piyestang Balen. So ito po, kailangan tala pong den kaya kayong kutang keni, they have to be interpreted in the sense na keng particular churches tamo. Kaya tala po sabi nung nanulangan deta, uling deta pong requirements, they have to be met. Milangan po balo reta at suya ketang form na manibat keng Roma na I think Mali, so. CBCP la yata. Uy, ba't siya Roma kantay? Ba't siya Roma? Hindi po makanya niya kakapal Ela mo po typewriting papailan. May ito nga po libro, isa-submit. Yan pong kutang keni, no karin niya po ing pisamban na yan, nanong no karin kayo ngeni. At suga po kayong Holy Rosary Parish Church. Kayong Angeles. Kayong Angeles City. Yung Pisambang Maragul. Sandi pong Pisambang Maragul. Ning mangutang, ning mengutang. Sunny Shine nga na. Greetings from San Jose, California. Ilu Concepcion, kapatid na nga pong Tony Concepcion. Tony Con, eh? Nikon. Kaybat from Spain, Barcelona, Hari, na taga Bacolor. Okay. Then pong questions you, we'll try to answer them nung hangga pong agyumin po. Ito, Binondo kano is both the National Shrine and a minor basilica. Ito po, may pakibatanin ng dinitan po. Okay? Ini ka nung kutang ng RP Limpin. May pabengi po, ita naman pong special twinning. King Nuestra Señora de la Merced ng Spain. Adeni po, alwano man din eh. These are area involving Holy See ken eh. Bala mo recognition niya mo. Parish to parish. Parish to parish churches. niya mo po yan. May kipag-twinning yung de la Merced ka rin. So, Bala mo, alayang- it's not even adoption Aliyah. Aliyan May uso nga yan, twinning. Twinning, maniblas Hindi mo isang tarita ka, kanino kaya pa-twinning? Kasyo. Di kasyan Oo. Aw nang miyo na hanak at ina sister parish ket eh. Boying kain King Bulacan. Bulacan. Wala. Nunaya pa pero balo mong mas Binunata po. matwayan dili kaysa pa kita king Samar. Samar. Ating mo naman Samar. Mas matwayan kay katama. Tsaka yung pagtakang ko kay Santa Rita, pa man Santa, at yun rin parokyanan Paman Santa, may awas ng Santa. Santa. Uling, manyang mabiyaya pa, awasan na ng La Santa. La Santa By popular acclamation, talaga. Nya may canonize sa Santa Rita in 1900. Pero kalambat na ng Kalambat na. Timoy, ito yung Santa Rita, 300 years siya po yung Santa Rita. Ating mangutang may kano i-apply shrine, no? Mag-complain ka kang documentations, mga nano ito. Ay, alike. Ito po yung pakibat. Josh Nunag, ito yung pakibat. Hindi na ako po ito. Yung documentations kasi, sagli mo sabihan i-apply mo Pero itong proseso ng documentation. Kaya po anong ka-importante rin. Ano pong ka-importante rin ang documents. Kaya po.
Itang honorific title will come after the presentation of the documents. Tandaan ang tala pureta. Among Jin, ingka kang nanay na. Coming celebration on September. Apo, mag-plugging ko mo po. King in Archdiocesan Committee for Church Heritage, in ACCH, mag-host niya po in collaboration with the UST Archives or Archivio de la Universidad de Santo Tomas, a National Summit of Church Archives and Heritage Workers. Kempong September 16, 17, and 18 Pinan nyo ba itong ano? at the Royce Deluxe Sir, Hotel. pinan nyo ba itong simbahan? Nakita niya? Mag-announce ko. Mag-announce ka? Uli mong ikatalal to, kaya tabala mo makwa. Diyan sas... Yang mata sa sugar. Mas matas ka sugar ka na. Change. Ay, ito po. Kempong King Clark Report and Special Economic Zone. Sa pabalo minepo ini balo na naning Arsobispo. We are currently working on it. At invite me la po rin. It's about church archiving. Lalo na rin magobra ken parokya ka rin church offices, schools, and other institutions that require documentations, preserving of documents, preserving of records. Makiabe ko po sana you can benefit kimbunga na nining convention, National Summit of Archivists and Church Heritage Workers. Kaya yabo po ito kaming papagalana. Kaya be kayo. Oo. Lami kalago yung pisamban, oh. Oo, kalago na po ng pisamban, oh. Lain niya po yung Holy Rosary. Then pang epa po night keng Holy Rosary, tamangutang ko rin niya, o yan po, oh. Pilak la po rin, de silver na ning kahiran. Kanita, lulwala rin, gusto mong pipiestaya yung lanabal. Lanabal, ne? Kahit sinop dala. Yan eh, for so many years, may natili na grandeur lang. na ng Pisamban Maragol. No? Yan po. Oy, kay, Ang po palang bakit may pamuing kayo na? Picture. ini pong total nan mi ay Mumuna tamo pong diling ing minuna tamong obispo ketiking Kapampangan at tinaning dindam yun na at balo yun na. Is linaunch da ne po ing diocesan query. inquiry or ing process na Simparan, parating ne? kayang declaration as a venerable and possibly a blessed and ultimately as Then a the saint. prayer saint. Oh. So, mig-initiate po in Archdiocese of Lingayen, Dagupan, como Bishop Guerrero, in first diocese na, and first assignment na, was Lingayen, Pangasinan. Dagupan. Dagupan. And then, mibalik yes, auxiliary bishop again in Manila. And after the war, mira siya kay Katamo, and he became the first bishop of the Diocese of San Fernando at that time. At niya pong pamyadong stampita keniking parokya. Kaya, Yeah. Bala mo, gyangi kay Eugene, ating ko nga basa. Bala mo, move da na yata yung kay ng Felipe Songsong. wah, Wah, nisabit wah. niya naman. Isabit niya naman po, nung baka sakali. Atin, ikay po, Bishop Guerrero, Kapampangan, ne? Wah, yeah. Manileño ya. Wah. Pero yung Felipe Songsong po, Kapampangan niya. Makabebe. Taga Makibebeya po. Sana, panalangin ta mo, makiabeta po ka rin makabebeng manalangin na itapin, mag-move up na yung bagya, mika development ne. Wah. Misabit ni Roma. Misabit na po. Balang mig-confer niya naman yung bishop na ng Guam. Oh, nung uling kasi malyaring nga lang mag-coordinate yung King Bob. Karin milyaring. Karin Milyari. Oh. So mga dita po, baka sakali. At atim pa. Mika Kapampangan tang santo. Oh, atim pa. Connected yan naman kay Katamo Pampanga, Don Carlo Braga. Malambot na itong I was na ito. Wow. Well, apostolator ka. Ako maging kay ko episcopal delegate ko kay episcopal I can diocesan process na. Ang po itong blessed So, na mika closure Dominican. na. Ay, Mika medicine. closure Megdatunya ken, itong Dominican. Pero yung pasanto.
kaya balo ito. Iingaman mo na nini, tan Don Bosco sa San Don Lisyan. Bosco, kahit po Megdaton niya contemporary king, pa mo. bayo ito. Actually, minunayang bagya ka rin glow wiki. Yung mag-apply ko Don Bosco kanito. Tiagnano di Father Peter Galvero. Yan, Yes. yan. Carlo Braga. Carlo Braga. Mabiyala pa rin nga liwang makikilala kayo, dakal. Ay ba't po ining kang Cesar Maria Guerrero at niya pong prayer at niya pong nihil obstat ang pong imprimatur kang kaya katamong liturgist keti Monsignor Rick de Serrano at imprimatur na pong ning katamong archbishop. So po tapong ipasyal ko po Holy Rosary, manyad kayong prayer card at niya pong special prayer for the beatification of the servant of God Cesar Maria Guerrero, the first bishop of San Fernando. At niya po keniking gulot ng ing prayer card ay nina po. Manyad ko po king opisina. Bangat matay Opo, may ka-exhumation no magkayan eh. Diyan blessed diyan muna eh. Process itabi ya process. Kaya beya po kay proseso itang exhumation. Ay bayo pong balo, Bishop Guerrero, makalibing ya po Carmelite. kayong Carmelite kay King Angeles. Yung kaya pong, abene ba yung mana? Abene. O, abene po yung mana. So, pero po tang ulinging impangasinan niya promote. Mag-initiate. Dan naman dala ka rin eh. Kenya pa mo rin. Nebian in Diocese. Enebian in Diocese. Kumalang relic sigurado Kumaya, kayo. relics de. Kumala So, kayo. at siya po Carmelite. O itong ikay, i-redentor between what you're asking o yan. Actually yan, makapanyad kayo. And hopefully, they will put it keng Facebook page na ning Holy Rosary Parish in Pisamban, Baragol na. So, yan po. Isa ni Shine, sabi na, aduang banway, milabas, bayod da kayo po ayal ben pasibayo. Tikit da kayo pong pasibayo, ikayong atlo mga among salamat king Diyos. E na mo digdag mesan tingayamong bogs. Na. Makapaglaram. Takal po salamat, Mr. Aro, Sunny Shine. mapatad na kaya na naman po kanini o mabakoya po yung abemi kanina kaya Domingo. Makamta? Lelelele. Lelelele, mamakola, ilang director. Ay, magkay ko naman pala. Gigreet kaya po yung Reverend Lance. May ordinan niya kayong May 2 king Maasin Diocese Lake. Munta ka maasin kasi kanyan. Saka po pala, bayo pota, kalingwan mo. Ma'am ko rin. Ba, metong mi pong masugid kay suporta. Magkuring Valencia, pangadimia po, kitkut miya po napon. Ita pong advertising mo, mami. Yeng makibando. Yay mo, mami. Yeng mo, mami. Nani mo, mami? Nga po na kasi, ngaos na kayo. Mamami. Ne. Ayan po, yan. Pakiyabe niya mo po kareng panalangin nyo. Mayango ya po, biyakit kut miya po napon. Metong ya po masugid suporta pong Manalbe, taga Santa Rita ya po. Ma'am. Eternal rest, Ma'am Kureng. O tapong mumunta kayo, pakiyabe kang panalangin po tang sisimba kayo na po. Pangat apang di tayo po yung mangpuring. At kay ba't po'y potang magpasyal ko po Carmelite, pasyalan niyo itang kutkutan ng Bishop Guerrero. Bakit na po kasanting itang kayang... Kasi pigaya po sinensi, pagpangadiyan mo naman ba? Ba, nung magi santuya, mapiskan eh. Oo. Kaya tang kutkutanan eh, pwede ka mapiskan. Makakaya tayo, makabakod yata ngayon eh. Abi na kuran. Miracle na ka no. Hindi mo munta. Lalo na pang miracle ngayon this time. Uli ping... May balo yan may balo na yung kaya. Kasi ting mautang ka na ako. Na ano pong muli sabi tang cadaver? Kasi itang makakabit na ka rin, cadaver. Caro, Dabitur, Vermibus. Flesh, my flesh is given to the worms. Nga na, pen. Yapin po yung makakabit ketang kayang potap magtaka kayo. Cadaver, o potap po nga basa may cadaver. Balo may kasi yapong Guerrero was a very sika yaking sentimental emotional expressions na. Poet siya. Poetic siya. Very at poetic. At saka, nung mag-initiate yaman po yung Pangasinan,
kening pamagsanto a blessed na, dakal tamo po Documents, sampung gamit Ing na. archives gamit. na tsukay ka At Monsignor Jean po, anya nga chuya king museum. Ganaman ngayon niya po king archives. Wow, at yung chalice na kaya katamo, at yung kayang bakulo, tsukay yung kayang miter, dakal na po gamit. Dakal na kay kung relic kanya. Ako dakal ko relic. Ate kong pictures na. Dakal niya po relic. Kailangan po, pakay mino naman deta, pa-document mila po takabud na la mawawala. Ate keng museum malila, mano balang deta, poretang keng kay. Ngayon po ba kanong retired na pari, pwede pong maging bishop? Naline po. Naline po, retired Naline na. po, retired na. Ibogs po, pwede po pa king West Philippine Sea. Diocese of West Philippine Sea. Paninayan de po ka rin. Dati tawi-tawi yun, ngayon po milakon. Uling gagawin de pa po yung chapel na ning West Philippine Sea na po. So again, nung ating ko pong questions kay agyan pong impisamban maragulat niya namang catechesis about Every Saturday. every Saturday. Ayan mo live. Pero balang magmisak po kasi kayo every Sunday, 10 a.m., palagi daw pong palabas deta before the Mass. Bangkanita tinta po nga intindihan tungkol kay what the Basilica is all about. Nya, ditakya pong pamipaliwanag mimi niya, mig-live kayo po kay Taking Holy Rosary, bangkanita po ay intindihan niya what the Basilica is all about. Mayamong Jin. Wow. Nya, ali, metong pa po niya, pinbek-pakutkut siya pong Guerrero karing King Carmelite. Uling yang menalakad. Yes. Ne? Yang migdala. Ali, ito pa may ito risad. Bo, ali, metong nga ito. Alayang kutkutan Alayang ng katedral. kutkutan katedral. Alayang pipaglugalan. Oo. Ali, tsaka pero yung migdala ka rin Pero Carmelite. basically yung dapat, Miguel ingobis po, may kutkut siya. Kay katedral. Cathedral na eh. Wow. Ay, it is even by law. At agyan keng canon law, tsu. Potiyok. Dapat mikot ko siya kay. Kayo. Dapat Ikot-kot siya king Wow. nagupa, newari, Iba makakaya. pa kumikot ko siya keng King Bishop Urdaneta, Galang. oh. Kaya man minuli ka yan. Atatandaanan ko niya, libing ng Apong Oscar, Bishop Sok, nangaus kanta, coffin niya, pero itang urn, actually butad ng coffin. Makanya niya. Ahuling mete yapin. Uy, apo siya ito ay mabisa yata. Ali, baka pa, pena, wrap up in 5 minutes, slumpya. Tika, sagi tika baka pamukulak kang dapat may bukulat. Ako naman mabalak makiba kung tambingik. Ikan eh. Internal na ito, internos. Oh, Talagang ining bata. oh lumpia na ka no. 5 minutes nga na wrap up. 5 minutes, 5 wrap up. balak So, paminsan-minsan po, akit yung kami mag-live kanyan. Burida po rin ni kami, at least once a month. Once a month po kano, mag-live kami. Baka kanita. Ali, once a month na ang papakit. Live ng pan eh. Pwede mo naman. Oo. Pero paggawa na ka kanong sutan ng... Ali, dapat tita, magbaputita naman. Ako, malyari ko. Ikaw, sabi mo, layo itang keko. Bisa kay brown. Ali, ako, Tingko eh. naman brown. Tingkong gray. Ay, Tingkong kahit blue. tamo. Ano? Magdomiti kanta mo. Awan eh. Agawan tamo kay. August 8 ita. Wow. O rin. August 8. Parokya ng Ali, may tapa mo eh. Amen. Maputi naman pa. Wow. Among, meron po bang relikya ni Venerable Guerrero na ilalabas? Maglalabas po Pag santo na. pag ano na, pag blessed na siya. Oh. Hindi po pwede ngayon. O kaya pag-approve na yung nakausad na yung venerable yung cause niya for Post niya venerable. for Venerable Juan. Okay, Pero wrap up, Apostol. marami tayong pwedeng maging Relics. relics. Marami po kasi lahat nasa museum at saka... Tsaka hindi lang yun. Pag magkakaroon ng exhumation, magkakaroon ng extraction, Balat. yun lang yun lang ataol niya. Oh. Yun lang ataol, pieces of the ataol. That's already pwede ng considered. relic na yun. Oo. Apostol, wrap up.
Okay po, maraming ay may nagalog na ako. Nagalog na naman. Matas na naman ni Sugar. Matas na naman po, Sugar. Dakala salamat po kayong pamiyabeyo, kayong kaya kaming pamanalbeyo, kayong Quaran Talks. At ini po, gawam yang talaga king Holy Rosary, uling very meaningful ya po, First Basilica, king Archdiocese ng San Fernando. And deni po nga duwang kayabe ko pong deni, taga Keti La Angeles. Inyapin po masaya maging basilika. Kaya ako naman po, dakal ko banwang sinuyo, kaya niking parokyang iti niya, ita pong tula ko at saya kaya Halos Angeles ka mo. Sa rin duduruta ng parokya. Angeles siya mo. Ala, Angeles lakat siya ang mo ako po. ay. May dala ka tabandakit eh. So ito po, niya masaya kami at gewami ngayon ni Keti iting Quaran Talks. Na po, ako po yamong Sol at paneda ko pong pangadina sana mimingat tam. God bless you. Okay, si Bay po, dakala salamat kay pamakyabe po kay kami ngeni. Marakal-dakal tamo po, 272 la po remekti sa menalbe kay kami ngening bengi. So, metong nga po maragula grasya para kay katamungan, lalo na para kay kaming Tao Angeles, na yung kay kaming Pisamban, no? Maging metong yung minor basilica. It is such a great honor for us na ini maging basilica ya po karing kay Mengaragul. Sisimba niyang mag-aral. Kini ko, kaya kami siping. Memorya mi itang Anghel de la Guardia nga ita. Kini kaya po mag-aral pong Eugene. Kaya ni siping na ng Pisamba na ini. So maragulya pong bagay para kaya kami. Monsignor Eugene? At kalupa na po ning sinabi da rin ka na akong kaduang kapatada pare, no? Honor mo naman po, pribilehiyo kay kami. At suke nga ni Pisamba na maragul. Anya, panabiling ko po sana, pasyalan niya eh. Although dati na akong pupunta kaya, naman niya yung legwana nining bayong restored na Pisamban. Although dakala pa dapat ibalik. Pero agreement. Bisa ko po, numunta ko mang Kenny, dala na nyo na pa po itang kutkuta na nga pong Guerrero. Yari mo na. Anyway, sabi may pa yung date, ning ngayon po ta installation. June 10. Installation na ba ito? Elevation. Kati kasi mangutang, kapilan ka. June 10 po, June 9 10. a.m. 9 a.m. June 10, 9 a.m. Yung elevation na po. Nakso. Sorry po. Kay June 10 po kaya wala man 3 weeks. Magpiesta June 29 na. June 29. Kailangan na magpiesta lang ta. For the first time, may pontifical mass. Akit siyang makapiblas na dapat yung Rektor kanita ne. Makipag-misa katakanta. Oo, dapat maka-block nga nata kanita. Post-art please eh. Wali, ako. Sigurado. Nanonggawan ta kanta. Nanggawan ta. Nasulog ta. Makasiklod ko kay ngarap. Banteng ke. Rektor. Anyway po, sana po, bisita niya, lawayin niyo naman ang lagwan. Ampong aitindihan niyo bakit lilingapan niyang gusto, ampong pagmaselan niyang gusto. Inimpisan ba na yun? Uling talagang dapat yamo. Dapat yan pagmaselan. Ayun yan, pakibatan tayo pa ini. O sige, pakibatan may ikit ka. Tutupo na panayang makasaraing HRP. Aliya po, po tutuita. Kenning side. Ini po ngarap, for security. Purposes. Pero ini po side, dungo ka rin kaya dinalan ngayon po misa sa rin panaya pong makabuklat. Kasi, Bogs, sabihan ko mo po, anya pong panahon Miria pong mani Kenny, kaya panakawanan la pong, kaya panakawanan datang silver. Yeah. Pemakbak de, pemakbak de. Ita pong keng altar kanita. Wow. Actually, bayo kaya ta datang Kenny kanta. 1995. So, po tutuitang panayang makasara. That is not true. That is fake news. No? Siyempre Fake news na po ito. kaya pong harap kasi, pambiklat may ito, there is no way Walang that control. they can see that ang lulog. So basically po, yung makabuklatin ng Lele office. Kenny po side, ini pong Kenny, Ini po, nung ka rin kay So, the left side na po ng... left side. Lele na po ng opisina. Office. Panganita po for Tapo security papunta keng purposes. kay, naita? Blessed Sacrament. Blessed Sacrament Chapel. Itang palising ita, may announce siya sigurado ita ka sisimba. Wow. Balo dereng dung deta mong taong sisimba kaya ning maralas.
may announce itong policy anti kanito. For the sake of the security and maintenance. Agyan of the naman place. tayo pisang banta mo. Oo. Ating certain doors makabus ni gangan yang King LMS, itang makayalele opisina, yang makabus ni. Makabus ni. Yan. At least may controlled na rin akakit mo na. Yes. Makalele yung gwardiya. Makaindo po. Ita po, bangka nita po makorekt ang impression na sasabihin da rin aliwa. Ali po. Di po sa sara. Pero Nakabuklat syempre, yun. panganing there are times po tang maglinis la, ating time siguro, sa sarade pa, moro. Pero madalas po, makabukla iya po. Epo. Okay? Blessing, Apong Eugene. At sana po yan, yung kabengyan aparte kitang ating kami nga dake kay kayo karet, king dita kabelwan, king kasal pantayanan, lalong-lalo na dikil kening pamaging basilika ning kay katamong malagong samban Maragol, nabangnan nyo naman sana yung grasyang spiritual niting kabengyan. Yung ginawa manatili kay kayo. At kay kay Kantimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutu. Ingib pa, inganak kating Espiritu Santo. Amen. Begging Diyos kay kayo nga po. Benging Diyos Diyos po. po. Good night po. See you